chu chu kan hriat pasak ber tur da ni high frequency chu engen ni kan ta tu da sin sang kan te ari achang lu tu nge achang lu tu ka mo tu chu ha kan boost fak thina chuanin ri asin ate lu tu ka chuanin low frequency kan boost ka thina ka ni kan ya chu chu tu ma kan lo in control da ta tu khan ta ba se hey studio mixing le live mixing le hall mixing ni ashanti hriat tu tok ta ni July da koi mo na ma kan sei thina chuanin biakin chung ni hall mixing ani ta live ani bok ta da chuanin then kha chuanin studio mixing anga kan khoi kin tum thi ta ni chuanin ri po a moi thian ta thiang fai chu ti ti an ti ma se chu ta poi mo le kan fen tu poi mo do chu ka tiang a han khoi khanin feedback au thian hàng chỉ dùng trong hàng môi đến tiếng mà sẽ là áp kỳ vô kỳ cho nên không program thì tuổi đó anh vào ngày sau khác cả mà một cái cho nên in không program tua đặc lệ chắc các akal thế na bị bùi tu soi tại gần chết thế na thế giải music đi tại gần chết thế na thế lệ cái tiếng in trộn tuần nan khá nên sau các mà một nhưng mà sẽ là chủ cần sau việc bị bùi tại in trộn tu lệ cái trong cái bùi tu là khác áp kỳ vô và anh đi đắng làm sắc cho nên bị bùi ta ăn thấu khăn bọc sắc khăn để thôi này soวันส่วนนี้ไอ้กันดีกันได้เห็นสิ่งที่เขาจะใช้ตลอดได้ละคำนี้เขาการทำกัมเปญส่งตักกะตัวพาจนเชื่อท่องรู้เป็นเชื่อภาพกันทันกิวเลยเว้ยโดยเช่นอันกิวว่าอะไรกันโชว์ไปเล่นทุกคนไล่ค่ะมูลค่าสุดทุกคนเชื่อกันทางข้าเอาจริงครับว่าข้าเทียนข้ากันยังไงกันอินโคมาเศร้ากันมิกซ์ด่างข้าเราไม่เชื่อได้มาเสียท่าข้าให้เป็นวันนี้ที่เสียท่านี้จะเป็นที่ว่าจนกันตีดูนะเฮ้ยแต่ที่ดังเทคนิคเดียวว่าปกติเจ้าก็ทำชูตัวนั่นแหละสุดเราเลยตาชูบันจวนยังไงพอยหมดได้กันติดตอนจวนเนี่ยรีกันเก็บส่วนตัวข้าเซฟไซต์ต่างเสียแล้วกันน้องนายสุดจวนยังกันติดจนบูสไอกัดว่าบูสบักไอกัดตัวนี้จูฮอลให้มีไลฟ์มิกซิ่งกันจวนสุดยอดเสียจูอารีข้าอาเราเนี่ยhigh frequency ข้าอาลูลังบังโลอันนี้ชวนนี้ high frequency หันเหตุวักกายชวนนี้ low frequency กันกัดมาสัพพะตังกันเทียมเลยกันกัดมาสัพพะตังก็จะมีว่า high frequency หรือสิ่งสร้างก็อาละอุ่นชอบตกลงในกันเทียบเจ้ากันบูสต์ซะตัวไรชวนถ้ามีล็อกตัวอะไรอย่าง frequency select ตัวอะไรอย่างนี้เฮ้ยที่ดาร์สองปฏิอักโกโซ่ก็แค่นี้เฟลตเป็นตาอันนี้กัดบูสต์มาหมดตาเนี่ยจู่ normal line มันเป็นอย่างนี้บ่ลายพวกเขาอันนี้ส่วนที่จงไม่น่าจงกันที่การกัดกันติดตาที่จงบาจงกันที่การบูสต์กันติดตาจู่ตัวนักศึกษากันติดตาส่วน frequency selector ข้าปลีโลติดตาส่วนกันตัว ING ข้าละคุยละทุ่มบุลบุละส่วนนี้ high frequency อาชีพมันก็เตรียมบูสต์ว่าใครส่วน high frequency ข้ากันละคุยเฉลยเฮ้ยแต่ low frequency ส่วนข้ากันกัดมาสักพักกันที่เดียนตลอดจู่ๆ safe side เป็นการเนี่ยมาเสร็จแล้วยังไง studio mixing อะไรทุ่งส่วนเองกิมข้ายังไงข้ามี frequency ข้าอินขัดเลยอารีซองตัวพอข้าที่ว่าอินขัดให้ตัวลงแต่ละ mixing ข้ากันดูแบบข้าเนี่ยข้าที่อินขัดเลยปั๊บข้ายังไงfrequency ข้าดังหลังมาจากแบบข้าเนี่ยช่วยนั่นช่วยกันผู้สาวเป็นการนั่งข้ามวยพยายามstudio mixing ตัวนั้นที่จะไปทุ่งข้าเองไลฟ์เลยโฮลอาคาชนินกันอัพไลฟ์เทโลนิติข้ากันดิลโรฮันเจียนตาสระจานเนี่ยส่วนอัปนินาชนินกันเดียกินสาวนี่มันจากตัวมันสวยๆตัวการสุนัขชนินกันเดียนะส่วนรี high frequency mid frequency ช่วยเป็นอะไรเงี้ยรีอลาอดีตนั่งหลังที่ข้ากันอัปนิกันเฉพาะส่วนที่เราได้อะไรที่ analyze ตัวเนี่ยว่าที่เราได้อะไรที่มันจะน่ะมาคุยกันจนเราใช้บทตัวสิ่งนู้น music instructor ประกาศนะก็ประกาศtraining นักเรียนก็อ่านง่ายๆแต่ที่เราใช้ถามกันดีไม่ได้ควงวัวเลยใจช่วยตัวตัวอย่างนี้กันหาที่ analyze ตัวที่อดีตเช่นนี้จู่ๆว่าจนเศร้านะพวกนี้กัน analyze ง่ายกี่มันเนี่ยอันที่นั้นชาติส่วนนี้โอ้ที่ยังไงอันนี้จู่อันนี้จะมีเราจะ
chút thì cái chút nhá chút thì nó sắp phải cái gì đó đó cái tổ cái cho nên anh đi cái mi ba ấy nó là cái tổ cái anh là kinh tế là anh đi cái chỗ sau anh ấy tụ tập tập trung tụ nó là khá nên bên khá in chép chuyện này mà chuẩn ria po cho nên những cái high frequency những cái mid frequency những cái low frequency thì cái share sản tung đâu chú YouTube tụi lại cho nên bạn này có YouTube của trang in music cho sáng sáng ở lại khác thế à chúng ta cho nên nghe khang nên cái speaker làm số là có cho nên khơi trang trên nghe high frequency làm số khơi trang nghe mid khơi trang nghe low frequency làm số để thu về sáng khác căn bên căn chờ căn ta xem làm cho nên em làm con duty đây là ba cái số đó nó mà tụi lại cho quay một cái bên ta xem đi quay một cái đó này rồi lại khác chú kan se tel du ka chuan pathum na chuanin biakin chung ania na chuanin kan soi ta khanin en moi el tiang over ang kon khanin elai kan khola thatwa en kim kha ti theini nima sala kan ri ro tu chu noi som ti don investment den kal puya chuwa chuanin heng khol hi en tin nge nominal range sa rei taklo takkan en kol thei kan ru kan da hai chumi ni lo chonin hei speaker te pho hi program wat te oma RMS oma mo ka te khanin kan ran chunga power kan drive azo to khaw mai chumi ni lo chonin kan boost hok ka peak ko kan boost hok chonin hei speaker ka check ni ka kan khom lo ra ya kan lo ti na te chonin mo chuan hei la jin na ta point na te re am che fo kan te kan pe kin chung context jan ni ko sei dong ka ti ha ta chuanin la kan lo je ya da ka thum chung te kan lo jir ta ni tro tu da chuanin da ka thum don vel kha ange pok ko ba kan ni ran chau chau chuanin speaker kha ha pi ta ni chuanin eng mo kha lo se da tin amplifier misa la ma ko kha ni preamp te kha lo se du pi ta ni chu kan lu ha chu ba chuanin kan ran nei don chuanin mo kilai kan beta ron beka green orange red te kan da ni kan beta kha green chu kan om char char chuanin kan power drive ko kha safety nan da orange han kai zo mo chuan red ani ka chuanin pi to ha atia red kai char chara kan in bu sa da ka thum chu te mo jen da ne kan ti ka chuanin kan speaker te kan khol te kan tuan ni no ka chu kan lu ro te kin zela ko enga mo har sa ko kan ne chu na chuanin khanen chuanin te ma music te ko ase site azo do atiem do wa kan lo tu shi mai kha kan bi kin chu kan bi kin ina sound rei tak kan ka pui thena ta na poi mo kha ani ti kha kan sai de le ko ne chuan apa le na chuanin ei ka innovation ta input lam re re ma chuanin nge ava sound la tu kha ni ta chuan output a khan pai ama hian nge power kha ama mo ta ne la chuan condenser ve thunga ma chuanin power ama mo ta ri chuan ari lak po ala na big ta ne chuan mi power ama mo ta ka chu mixer tang hian phantom power kan ti 48 volt extra kha ka a hrui kal ta hian a pe ta chuan hei koi in chen na lo le ta ti le an on rual hian a rin kha lo ni chu an on hetian on che kha ni te lo tang hian power kha ti zo na kal ta ya ka bi 48 volt power a kal thei ba lo kha chana lo thei ba na le thei lo na kha kan on lo mo te se na on lo mo te lo te se na le don le se na off le se na chu ta kai second di kan delay ka o ke ta chu an po ti ko chu po chu ka te he lai kha delay an on lock lo thil ma le ti kha ri lo han lo mo ke chu zani da training bi pe chon kan se lo ko mo a ta an on lock lo chu ani kan on ti kha len mixer tang kha len 48 volt phantom power kan te extra power kha kal pe kamera ti du ta chuan kamera tel pe chung a second di kum ve lai kha delay ka o ve thina chu a ri block lo sang kan thin ne kha sai ko ba chuan chu ba chuan se ta kha ne musical instrument chi ho no po input section te ta ne ka chi ho kha chuan output section a chuan ei speaker ho kan ta chuan amplifier kha an main kha ta ne nge amplifier kha main ti chuan
ri ron kala kha amplify alo ti lian ta ne chu alo ti ringa alo amplify chonin khami frequency power zel ni ta ni kala hi voltage ron kal ta khami na chuan khami kha ron ti lian ta amplify kha alo boost pak ta ni chu khami tang hian speaker kan ta han so ta chu lai chu kan chuan connection bi ka hian speaker bi ka hian passive le active on ta chuan passive kan ti chuan heta khan pa amplifier in la boost kha ngai ta chuan active kan ti ve tung chu ama hian inbuilt amplifier le ma khan current on top a dia hung le na yo khan man te khan mai ka chu adang lam khan ta chuan chu lo chuan ei passive amplifier no ka de active speaker te passive speaker te kan ta tin tu lai pai chuan ei line array kan lo hong ta hei long throw te short throw te om ta ini hi mid range well ni ka se kan line array asu te ka chu ta chuan ki no bi ki ege ama dai front te ke ma ha frequency no ki avong ta tu le avong ta wall tu la design ta chu line array bi tina he ho bi ki chu tia ama ro ya an bu la hi ege azao ta ni hai vai kan kan position as kan he ta ko ko ta ko shet kha ta se he mai sai bi ki chu ai du re ta kha azao bi ta chu de to ta design chu na tina na ka se le chu kan bi ka ya nen line array tiam menon fit sak chi lo hi chu apang no chu ke ma ni ko chu chuak ta ta ei pu ne te ko te lum thara te khang ho te kan kan te pu ne yan line array zong stay cable zong no te lo zama te speaker cable te lo zama te mo ka te chi sam thang te han zam ka chon ko te ho le lum thara te kan connection kan pe a hey stay cable te po la ya kan siam te kan ti chok ka kan ta so stay cable so je cable wo na tu te extra cable wo na tu te chuan tum hai ron lar ta combo an ti kha jack po wo lu te extra po wo lu te chi kha ta chak le kha hin ta te le ni te kha so te po chu kan le se ta kha ta sa tha kha lai setup dan dau chu ne ba ya chuan ka big setup dan a hian lai na re chu pian lai na re lo top ta soi hai lo ta chuan ki mi speaker ki lai ni da bi alo in ta ni ya alo ka rin ta kha alung thei lo te kan lo boi thi na to lai ro chu problem kan ni to lo ngai ma se ka ke thil om thei ni kha ka hriat te la ngai ei ga mo pala hai alo per tel be te ki ei ga mo sta mo ka chok ra lai ni tu wa kan chonga ei hi dg lama hian in chei so kan thak chaw mo so chu ni no so ta kan de chen kan soi kan ni mo soi ni ma chu la ko sa dg ni ta na ke na kan tum da ra chon mo wa generator kang in power mo mo to aron pek so te no kan chonga ei kan dg la kan daw anga chuan a off le lam pang thung ero chu hi stabilizer bi on da ne hala mi mo chuan ai hi lo ko tha thin bok ta hriat lo pal kham ve te ta ne ama in build in don ta te kan non khanin hei in koi thak ton mu thei chong lo chu hriat ta poi mo lo koi thak ma se hei koi thak kha ngai lo wa sao zo dia on sak tu khan ta ne stabilizer kan ti chuan kan thlet lang mai a lo stabilize tu khan ta chuan tu na hianin auto kan da chuan output voltage hi 230 volt ta input voltage po hai ai lo ta ti kan ne ta chuan manual a po da ti ta ne hei manual a om hianin hei hi ai increase na ne hei decrease na ne chu hemi in do kan han do na san han ne ta ne ho a tha khop mai hemi stabilizer hi chu alo ni ta chuan te kan on thu khan in helai hi la chu ni hei helai hi kan tu thei helai hi hei hi ti hianin khu lo ma kan ven vek to no kan khu ta akal ta ne chu chuan poimo deuh pakhat chu ti hian lo ta kan off vek ta ne hei hi ti a om hianin direct in stabilizer ven bi lo hianin kan sound line a kan tu ta ta chu ti bi lo tu chu a lo lo tu stabilizer in ven bi lo in kulai kon ti hianin current ta ka kan se ta poimo chuan
sound kan duty ya kan ti masak ber chu kan chawanga stabilizer kan onanga don helai bypass hi tihan kan onanga tihan kulai kon stabilizer ben sa line kan peta chuan kung lai jong so kan off velvet ton tuwa helai hi anwaya yan kan da ta le na yan ei stabilizer kan na tinge hei kan ti kan ti ka soita kan khanin helai yan current line pat yom ta helai stabilizer through line kon lu ta ya hei stabilizer through lo line kon lu tin ta chuan hei hi sound kan phan lai chuan hei hian bank se kan du ta masala sound phan lo do chuan hei off kan du si wa khanin hei in charge na ngai box ya chuan ti khan light pat khau ta on ya ten chuan hei hi inverter line khan ta ni inverter line ta ti khan inverter ta kan se khan tun tin ma chuan hei mi kan sound ho chu inverter hi kan du ta masa poi men lo dia si ki to chuan hei hi AC line ta dengan chu enge kan ti chu ya ni kan loi lo ti hi lai kan lo